Siyanda isihlava sokungezwani kwabaculi bakaMaskandi njengoba njengamanje kusabalele ividiyo kaKhuzani kanye noSminofu bexabana befuna ukubambana nangezandla lapho khona uSminofu ezwakala ethi-ke ungangikhombi kanje kanti-ke noKhuzani naye ezwakala ethi-ke ungangijwayeli wena mfana, ungangijwayeli wena mfana. Kanti-ke labaculi bake bazwana ngaphambilini, bake baba nje ngabangani abakhulu ngaphambilini kwaya kwaze kwafika lapho khona ukuthi-ke abasazwani-ke manje uKhuzani egadla uSminofu-ke engwameni yakhe embiza-ke ngegwababa ephinde futhi-ke eshaya umngani kaSminofu uKhwalithi ngempama uma ngabe uzokhumbula-ke kusatrenda indaba yeLembe. Kanti-ke ngaphezu kwalokho uSminofu waphinde futhi wakhombisa ukuchema nomthandeni okuyimbangi kaKhuzani. Unokubona-ke naye uSminofu eziphendulela kuKhuzani noma-ke esiphendulela kubalandeli baKhuzani uma ngabe-ke bhala amaphosti ku-Facebook. Babeke sebehlangana-ke naye uKhuzani eNyukhasela emcimbini Indumezulu Maskandi Festival. Nokuyilapho khona-ke lezi iy'nsizwa bezisho ukuqedana khona, kodwa-ke igcine ingafikanga ezandleni. Ngicela ukuthi-ke phinde uyibone le video esiyinqamule kwenye yama-podcast ka-YouTube, i-Vibes and Visuals Podcast. Sengitshela ukuthi-ke ngabe wena ucabangani ngale behavior yabaculi bakaMaskandi ngoba phela lezi iy'nsizwa zayezwana kabi ngaphambilini. Ngicela ukuthi hlangane ema-comments ungitshele-ke okwakho ukuphawula. Ukuba sibonile la ufike kwacishe kwaba nengxabano between wena noSminofu. Ngabe kwenzakaleni khona? Angiyazi ngabane bekhona. Angiyazi ukuthi ngabane cishe yabakhona. Enokhuluma ngaye angikwazi nje.